we desire according to his desire. So when we pray according to his will. So that's where there's no such thing as a prayer according to his will. Jesus is not giving a formula, like name it and claim it. Believe it. Ele whapepa pakisoka ko ina ia whamangalo ina tātou ang sala. E papatiso ina i tātou ina ua whamangalo ina tātou ang sala. Toi whataru whatu le tino kariso le nei fiafi. Ma lo le soifua maua langia ma. Ia whaftaima patipatia le alofo le tua. O fai fo i ona ia mai alo na me alofo le ola. Ia nā tai leo le malosi. Ia o fai fo i tātou tu. Fai fo i on tātou Fesoa i nunga le penga whai langi le nei fiafi ia le fionga le rei. Ia malo soifua. Malo fo i soifua pasta. Malo soifua ra sunga. Ia le rei. Ia o te tonu le ua mai ale vaenga fo i le Talanoa le Uso vai aso taruai. I le whawhine a vea mwhai au po se whai launga i tu tonu le lotu. Ia, la ka oa i ar whaavai lea si ka fo i mai fo i koe. Whai nisi vaenga o lotu toi. Ano msalo le nea fiafi la a Talanoa i le whatuatua. Ia, ma le papatisonga. Nisi ni o mata upu tau fo ina ti loa iwa. Ia da boss. Anga yeile manatu, yeile le manatu le o ma losia na tu dei mai fo ina le I le vaenga le ta u fo le I le vaenga le o le word faith. I lalo na o tasi fo I o le ta upunga me le maleto e sfutasi duas futolu Marcus Futas, Marcus Futas chapter 11 verse 23. Na fa pe o le tatu nga fa le fai mai o le mea lava e te tautalai. Ma e taritonu I wa fa tau no wina lava. Ia o le Fesili a fo ngale. O le a tonu le winga o le saunoanga al tatu o I le. Ia te ona vanga pastele il mata upu atua. E kolu le mai le matanga le mele wa e sa no il fai puna lus fu mal tolu mta sutasi. Lo fai tau fa pea alo tatu wali. Awa e moni o te fai atu ia te utou aise fai atu le nei maunga. Ia si itia oe ma ia lafo ina le sami. Ma le ma salo lo na lotu. Ai peita e fa atu o ia. E tau nuu lava mea na ia fai atu ai. O na whaia lea mo ia o le mea na te whai atu ai. Ia, o stasi pera wanga e sau noa, la whasiri pasta, o stasi lea o whai upupito sili o na, if I could say, abuse. I le li o lea, o le wanga e le telenga whai ngoa tātou o le word faith. Ia, onga o le tūlanga i le whalunga pera o whaiatu o mea umalava o whai le lotu o le tuainga o onga o whai fua mai fu i le whainga o langa o tangata e mafua mai i le tuainga talitonunga la iei e tusa mawhionga le ali. Pera le whai upuranga e whaisi te le o le mea ka ua e Yesu I whai mai ia si itia oi kalale fai le mango and we're talking about the mountain here me e ki fai yaku kusa la fai tala o le mana o upu le fatu tuanga foi le ko nga me fonga le o lauta la fai e le mana ya upu it's like it depend ia me ku kupu ya utala fai me fai ke upu e fai ranga ia le malo si anga I upu wa o se vaenga e mo mir Cristiano lo toi va ai le ia por fai upu ale ia mai malele ma salo na lotu a peitai e fa tu ia e tau ulava mea na fai atu ai ko nga mera nga le fanga o me to nga manatu le
if you name and claim, and then you believe it, believe it, expect it. Ke po eva Stevie, expect it. O le memo mo e au ona I loa tātou I o ku ainga literature style le I po le tuang po le I would say o le figure of speech le I e pasanga o e silafia le hermeneutics e le me ka o le papo le I vaino I figure of speeches o I la le mele kalango Yesu I mea ka o le papo le I o le fasa molta no le sole o le ngangana faata pe o se mea e whaama mawhai se mea e le whape whenka, e le whape le mwhenga tupu, o le whaata au ala iai. Whakaika inga o whakungei, o lo o mole le iai, e mwhenga ai al povi akoa. E mwhenga ai as povi akoa, le iai. O le inga o le kala, o le kele o le mole la iai. Pea kua me wunga, a woki lo fia al saa mo. Kua woki, le iai. Pa o le kuainga, o le kalanga e whaamatala ele e nau la iei ke leo fia tamo ioi kusala o le charactering a le iei I le figure of speech le I o le wingaranga ko enga fonga ia a Yesu it's a papole it's a o le ngangana whaata whamerika la Yesu a va elfai upunga e lunga ako e whai aku pe kelu a Yesu Yesu le maki le ua pe mai ia ka ua the whole thing ua mango ua pe le kala Yesu fa tua ile tua umanga fai mero markala le a Yesu o fai a wa e moni o te fai atu te o ai se fai atu le nei maunga ele setting le I think o la so o la wa I kongo la venga I au kafa po o lunga o le mango olivi mero kala Yesu o ese se fa ko e fain fa ko le maunga le si o e ma la foi exami o le Fesili nga ise me fa penga nku ile history looks le ise me fa penga o le e ma fai le mana o le tuanga fai a le mea manga o Yesu o le ku ainga kalikongu nga la mana o mia o mai lola o le winga la o le mea o le hai papole ele fa pe o le me you cannot take it literally ele mwhainga nga se me mwhainga whaatino mai whakaika inga a whape mwhainga literally apply le mea nga se mangu e mariko Yesu ia pe ofu ia koe sara ko pe ke rufail maunga alu sami but there's nothing like that a fai kaufu ele kuspa ia koa maleata e mo inga iai va venga ma me whapenga a whaalango lango ile me fina ngalo ile tua ele whape o se koe ngā me vungare ua ai aka vungare ke ua mauare ele kamole a kare pawa whai e kule mea si I mai alka avale kongi Yesu ele koe ngā mea nai mga o Yesu whao ngā ele mana lea ale unga rangkala o koe ngā mā losi ngā lai ele object ko whaarakanga notice the verse 22 makara Yesu ia whaatua ele atua e whai ako lau pēl maki o me Yesu ia whaatua if I can paraphrase it for him ngā me Yesu e whai ako pēkelu mo pēl maki a me Yesu mea nganga o whai ako I kuk whakokua ele atua sau e lora mana pepole ele a Yesu e sau noanga le kusala le mea ngā e au na ku mai lola ia le tula fongo wow o le whalili unga tuspai ka me whangare you gotta interpret the Bible with the Bible let the scripture explain the scripture pela o le salamo nga tur fitu fa upo fa le ver kalva ye fia lava o ia Jehova what's that has to do with that me ia fia lava o ia Jehova ona fo inale e ia te o me mana o ia lo loto fa me fia o ia Jehova fo inale e Jehova ia ke o me manga o lo loto ma fa la e context on mele ia kala Yesu fa me ai se lava fatu tu fa ko le maunga le fa fa ko le maunga le si ia ma la fo sami pa ka kongo ia le maso salo ale fa me kala ale al salamo you gotta take delight in the Lord take delight in the Lord ia fia lo loto ile li
o le ala me kupunga ona fo ina le ia te oe me mana o ele o loto o desire le I ma me manga o loto I ele o so manga o le manga o le atua te mai fo ingala ia le atua ia te oe o me manga o ele o loto ele o le kali me le atua I o mana po desires pero whakaika inga fo ingala fe me kara Yesu a fa pe fina ngalo le atua e la fo ele maunga le o ai kakalo mai e tu sa mal fina ngalo ngale atua e mawhai o ngawhai io e alu pe o ngoma masa o salu pe o whaku e contradict longi ngi manatu poni fa upse lua kuspa ia e ia le fa fika ulila that's a red light there's something wrong somewhere yo I love mega kuspa ia ona fo ina lea e ia te oe o mea manau ia lo lotu ia e fe manguia malama kaka wa fa pela o le mea le o ko nga power le mar ko nga exercise le mar interpretation le fa nga me uso ia word faith ia o inga so sketch yangoa e mau o ma ke sia e ngofo o my mention everyone have their dream cars their dream jobs e le muska nga kai koe au leanga moru makaka because that's what they want o menga e mana o ka penge e popoko makaka le muska kai e valea le muska kai makiva le skaka koe mai fa penge wole o fila lang isa le msisi oki isa fio I'm talking about the context o le salamo kol fikule fa me ona fatule io me mana o ye lo loto ku umai koe I ya war ko nga mena la wa ya o ko nga manatu nga la ya ele tau ona motivas cristiano e mo la ka me manga nga o ya o lesi verse e fama kalama ali le menga pastor ole mo Ioane lima fa sufa nga ele kala fa pia this is the confidence we have in approaching God that if we ask according if we ask anything according to his will he hears us fa mai ole nei fo ile le fa malosi o tato mo Iona luma pe a fai tato te ole atu I se mea e tusa malona fina ngalo e whaafafonga mai o ia te tato o whaku anga kalile a koe kakalo ke reiro praku langa leia pa pe kalile a koe kakalo whaali kakalo whaili lilo ka ke reiro praku langa o ia ia aile kakalo kali ele tua wa whamai na vatule e ia o me mana o ia ilo loto he will give us the desires ava ese o kako desire a tu ele tua desires ele tua kong kako so when we desire according to his desire so when we pray according to his will so that's why there's no such thing as a prayer according to his will ele mafainga tali mai le tua e kali mai la vale tua an affirmative answer to the prayers is the prayer that according to his will e kali le tua ile talosanga e tusai malona finangalo ma fa pusfuli mama a fai fo I tato I loa e fa fofonga mai o ia te tato I se mea tato te fa atonga tuai o tato I loa e maua I tato mea tato te fa atonga tuai pe a tusa malona finangalo I la pasta ile mele Jesus is not giving a formula fungale like name it and claim it pe mele ka ke so oi il TV show I fai show ia ngale ve mai believe it so you believe you can do it believe for mai o le anga sala lo manga o se mea ai le mafainga e claiming le masakala fa penga ar kuspa ia ma fu mai lavar kelo o meanga ma fa tataunga nga fa liunga ile ma recollers fu kasi le monga le o le interpretinga le pe makua le winga ka fa me rola ia le fa me kar kongo ma fa me o monga ma fainga nga e fa yaku ia nga o move le o ia fa lu so e ka mingo fa koko si e monga e mingo o le monga e fia o le winga kala e impossible e le seme impossible le tua almea e tu sai mal finangalo le tua io
e tu sa mal finangalo le tu o la me la mai mau e fuore me fai le tu se me le tu sa malona finangalo e le ngi va venga pikosili o nga mo o mia ke mi ngai lo le va venga o le feliua ino le olanga e ala le upo le tu o fai ngo fiesi me uma ale fa aula ingo le anga le se me fai ngo fi o sa ke mon mele pe yo ngo fa ko me yo me ka kalai makari kongo ia o ka kala le ka makari kongo ga e le o ka kongo ile wiro le ko nga ya ka kongo mala ka manga ora ye le na fe me ka kala mo ka kongo ye ke mo ke siua ke mo that's superstitious ke le po lo ke xano o menga ka o le fa ka ulai ko Mea kau whakaulai ko me ye mo loko mai mai pa pe loko ala fa mai o le loko ale wio ye ale wio le ko me le kalmo e misi ako ma fa mai e ka kana mo loko mo ka kala ke nga mai ke di mai ke di la fa me ko la right off ka ko le mana fa malo lo ke wisu but where can we draw a line I le me na fa ko ele fa apea la wa fa apea o le finangalo ngale ko fa apea o fa liliunga o le menga le ma foi su ngo felan kala le le maska ka ko e mai le maska ka wala foi la we le mana le but the thing is ala fe me speak of ko spa ia e tu sa mal finangalo o le tua e mai foi ia salam me e vatu e ia mana ele aka kakalo me ka ke manga o au ka kumanga ongala e tusa mana onga o le atua. Nga kali lola ia leo le atua. Whakai ka inga pasta e leimus ko e ngā kei miungare ke kakalo i whapea tamā. Ua uminga kau kua. A pea whaika ika makamai a kua. That's impossible. That's impossible. E leise mea apea ngā kua. E whapea voi tamā. A pea se kei miu ke alako ke la unga ala ku la ke e mai runga maula nga se fakat kongo ka that's against finanga le a inga mal finanga lo le tu so that will never happen if en kale kuanga nga fa au pe ia kai ka makala ele fenka but there's no need that's not ke o ka mama inga ke la wo mai lo nga o le e runga vai mala ale o mai nga o le manna le upole tu e ko nga mea penga o mea nga le ho nga ile ia kala alvaenga le word faith fai mai o akamu ma eva nga tua o ki a ko nga ka kuspa ia le se tua nga kasile tua mon o mea o manga kupu I ko nga mera pasta ile maka ki ara vanga because this is the thing you ask what is their purpose what lan mea la su lan mea la manga ia kumurora e forsai ka fia vai vavinga kumurora e forsai ka fia fai power o pe o ka fai power am ko ele lo ma se me ile upole tu se lo mal fengo le olanga wrong hope wrong expectation ka lo ile o fia ku ne ka lo fia ku le ka lo ile pe ka ko la sa ya mal mele ole se senga pala le fiunga pa ia le tu so ha pepole ia le pasti you cannot take it literally kelo mera kuspa ia in ha papule is figure of speech le fa pingi me vunga le ni me fainga apala literally fa ka ingala le mele ia o silinga wa fiangi monga nga kau ai le di etsam Uangkar kong pray and believe, claim and believe. There's nothing. Fiang yokinga kele fa isi yokinga I o nga fimanga ka fa maro lo mo ko ku ale se me fa penga ku ele o ma I mo fa maro lo Yesu just fa maro lo e ma ele fa maro lo nga fio ki fa ka nga kaimi ale fa penga lu Yesu fa ku there's no let the nature continue with its le fa solonga ai a mea yang halang fa va venga ia Deus a purpose nga fa Yesu ya o malola ia le ka kokem ia wa ise me o ia le fa tu le o ia ka ku mano ma si
Ia, ko ngore singa peo le mene le manu si ki le unga I merke bingi le vesi le o kakano inga. Le mafua inga manu si ki le ko inga mele o le karikongo fu nga le kala ni enfermeira ia kupu I pema. Ia mesi le o I fusi kala ia Talanoa le Uso tulanga le. Ai whawhiwhela le mele ta o le tama. Tama hainga li tino. Wa I fu ko inga le fu fa mafa menga ko inga me tama hainga tino ka krisiango. Ia iska krisiango de kama hainga krisiango. Ia mo le lola polare se senga ring fa mai kama hainga kusa kama e pasta pe sa ola o la receiving of si la vainga ia le ma fa krisiango lo ka kaunga e mau kongu da sia la ngole tuol tama ainga sa wa ya ma me se ya la fu ya krisiango la ma la ya krisiango la ma kiv ya ale fe mai ola se ole me ala pe ko nga ya wa le fo me wa ya ko nga kala nga so me krisiango ro ya o kele le me la o fa mang yanga me le ko ya ma so le ya ra ka ko si krisiango e fai ar finga ngalo le kua la e maki. E sei mai se para se kua la lo pasta i le. Ole, I think ka kura karawa pe pasta. Fai upo e kolo le Efeso mua. O mene o le ka ke ia whakokua. Yes. Vai nga umai le whakio ka maaing. O ring whapengi me o le whakokua. Ka maaing a roa mai o ia. Fai mai ka la polo e Efeso mga upo e kolo. Fai mata upo mua fai upo e tolo. Fai mai Ni whaftaia le atua o le tamā o le tātou li o Yesu Keriso. O le ua whamanuia mai a tātou I mea umalava e manuia ai. Le anmengai, I la le anganga. Pau le mea lae whamauti noa me la whionga pa ia le atua. Ka koke manguia ma tamau ai ngai. O manuia I la le anganga. O whalai le Efeso e lua. Whai upo e whiko mai. Ina ia whaalia I tupulanga a Tali le silisili e se o le whaula I o lona alofa tūnoa. Whapalangi lei o le riches of his praise. O le tamau a inga la le kala ngoa I le mauki ngoa I. O le tamau a inga I le alofa tūnoa o le atua ma mea alofa whaale anganga. I manuia I la le anganga. E leo se polo misa kuspa e whapea manuia o le tino. E le whapeanga sala lo mau oa, ma Emilio ngea. E le whapeanga sala lo whainga luenga ma maua o tupe. Ai le se poro misi whapea a ke siwa angolo kaunga e mau oa. I le whainga whaura ka ngoa koe. Warongo winga a whapea le manatu nga langa. Pasana ngo whanongo so oe. Whanongo le TV, whaikawa I kusi, ma ai rongo Facebook, le YouTube. A whapea o le tuenga manatu nga le iei le manatu lea. Longo winga o kersiango o kaka mua lenga claim o kersiango eles kersiango o le founder o le loko kersiango o Yesu Keriso. Asia langa le se kala ka o keminga e Yesu le la langingi. O la si o langa makiva fa ngau me makiva fa le ministry e makiva a inga ngo foi makiva o le ngu o sa o e makiva. Longo inga la fa pesa o kala le. Jesus was not a Christian. Paul was not a Christian. The apostles was not a Christian. I'm also not a Christian. Okay, melanga lo que fia ko nga mele personally que fia esa. La lo ingala le osketiang wa ke makiva kingo ngai. A va ai ko ya onga kuspe. Ele se me fa pena. There's no promise fa pea a fa yo makelsiango. E mau ola ia le le tino o ko la va le ko nga fa tuanga le word faith le me funga le plant the seed wa e disia ko mau vai me a fa pe kasika la low faith I expect o le se lau le afrika la o le kalime le tu it's not like that ele fa pe manga o le afrika la I planted o le one kala. So, olala, what's the point? Menga ning so ka kala bunga di siwa coin dia por aí. I don't think so. Sai que pape ngade. No, le. Ya, sarro nga so. Ko emang ko le sia post nga vai lungo le
ole lenga o kanga kopi share ilunga Facebook leva pe you rich today or the me fala vanga you rich today or I mean next week you'll be rich because of something and then you correct and say next week you'll be richer because you work this week. Work hard this week. So you plant the seed. If your seed is $1, you can expect $1. Yeah, what's the point of planting a seed if you get the same thing? Just keep your own dollar. Because you will be blessed. And I say for you. No. He promised that he will bless us. He will bless us, but not with material things, with the spiritual things. According to the riches of his grace. O le mana o I le o le tino le mafuanga ya lainga nga faile mele ngai ko nga mafo faule ia polele malama winga o fiunga le tu pela o le rombanga e valu lo fitunga fe mai a o le su ele loto sila fia el finanga lo le nganga a wa o lo o fautua o ia mo le apa ia e tusa mal finanga lo le tu e tusa mal finanga lo le tu fe mai o la intercede la tu le va le nganga pa ia o le tua mo tātou mea la nga a kakalo ke siang e kakalo e tusai ma le taita inga a le nganga pa ia a kakalo kako kau ke kakalo e tusa ma le fina ngalo o le tua because his desire became ours, so when it's our desire it are the desires of God, we pray according to those desires peka ingara ai longa ele tali mai le tua pe a kakalo skirisiano e a mai le poto ile fiunga pa ia le tu o ngas fa ka inga o le mea mau ki ngoa nga a talo o a fa per fina ngalo le tua ia e loa le fiunga pa ia le tua a e kakalo ia e loa e mau ki ngoa fa ali mai le tu ia wa o le mea nga la fina ngalo le tua a mai se ala a pa sa pe fa pe e vi ia ile tu e lo la ngale sku nga ka nga le ala nga lu kus ile an kus pa ia ala nga fie i lor kus pa ia se fai ngiang fika se fa pe lo ka wa ka main poko kus pa ia afsi o ise vi inga le tu nga ia la vi ia ka malanga e ai u le tu era poko e fiu kalo ele ai am se me avea ele tu asia la ngai lo ele tu ele vi ia la ngai lo ele tu ele olona fina ngalo le ia ol melanga motive ese motive la ia de please say le ko nga io kusala ia uia personally ol meanga ya la inga na pe tu le email ava nga ia e ko nga me o kumo ia ele media como lo que se o famuyanga blessing wa ele va pela ka kole mangu pe aran ka kole mangu ka kole nga lulu e fa mangu ya le tu ya e pe nga lulu al mele pe a makiva loal ka fa mai o le ka kongu le o la ki fa tu ko o le ka kongu nga ko nga me wa lo va pe o manatunga ia rongo inga ele se koe mai ele se koe makiwa pe ka koe nga me foi nga le boli so ke ken falo kala mo ka ka fo mo nga ka fa se do ngu ya fa pela fa me o ka fa ya e ka kalo mai so ka kalo ya ke mo ngu na ko fa ai ya me ai ka mo de me ai de o so le ngu ya o fa fela nga rio ko nga me ai le me ya finga de ngu ya ko nga mena fa pe ko kikiro o le kakalo ya do nga le ka de mercado wala ko ai do ye singa nga do ye le bio le ko de me le ka fa you say that usa e po si nga ka o kikiro ye usa la lo le me ese a faia a kalo le tu e koso ku le finga le tu me e ka fo le me ai be mai ka sko inga nga wo do wo di sia nga ma ia ore do sa ha ba ko o ko nga menga wa menga kupu pela ole lima 1 John 5:14
Ai kalanga a tuspa ia. 1 John 5:14. Fai mai. 14. O le nei fo i le lotu tele ua tātou maua i ona luma, pe a whai tātou te o le atuai i mea e tusa malona fina ngalo. E whafonga mai o i atu i tātou. E tusa malona fina ngalo. O le whapalangi o whai upunga apasa, ngā ke maua e le upunga o le if. Ngā e whapea mai. That if we ask according to his will. The reason why I picked that out langa e la kamanga le ngoi something haken or something. La uli nga word faith. For me, if you don't include if when you pray. Because if you pray and then if you will or if it's according to if you include if I lau kakalo longa winga ngai masal salo lo lotu. Like au koso I le mareko suka silua koru a fai atu ma le talitonu a le masal salo e fai a lava ati o e meo fai atu ai o ngā whemei a whakakuloa if no inga masal salo lo a ke loa ngalo isko inga ngā ia kalare e whemei this is the confidence we have in approaching God that if we ask anything according to his will. So if it's a condition of a pe tusa mar finangalo le tu e fai lava. So anything you ask, I agree mar finangalo le tu. There's no doubt. Depend me le finangalo le tu. Finangalo le tu. E le fa pe fai le mano si po le dor kanka. E depend me le wiola le tu. Me le kau kiki le koe ngā onga le o kon fai la e koso le manga kor kanga koso koe ngā mele ping fai koe la makanga or kam ka upungi koe ngā me kau kala loa ma tali tonu e leo fa mui le mele finga ngā lo le la hawa fai langa ia kau kala manang kan konga ia e leo ua I le wiola le kua le kau ngā la fa king ngoi le mea a pe la fa mo nga kala ia la fa manang kan konga e move ia le me ia e le o me tsa ma le me le fe me wa le menga le fa ko I a fa pe o le o tu nga claim nga le claim kilo ko ngo fose se fale o fa pe o mention le me kilo ko drive se suki ke lo pa pe o sa onga pa pe o sa onga fica nga lo pa pe menga a tal tonu e ke kaloma e kalkong o nga fai alea mea ngā whemai loa les ko inga ka fiu e kalkong langa la si se kalkong na pera ele le anga le tuma le whamaungi alanga ele polo misi ngā le tua ele kalanga Yesu o le pepo le mele fai and you cannot apply it literally mangu wa Jesus ka longa lo limpeka ka o le move ngā manga. O le singa me se un fenga ka ngi me ia pe o le puro sa ngore ka fa sa mo nganga fa ia ele fa pe danga le la o ele danga o me fongi o le fe ko o ngoi me ngi o kuspa ia ma e la ko nga me fa pe nganga fa ata vo nga ia le o vo ele do ia e al fa solo kuro foi ara te fa sa pasu ia la lungo le me lu mixa I solo ki nga fa ia ko nga fa ka la me si di o me lo loko me lo loko me ka kala mai ai o lo loko e fa I me ia e nga lo de tua de la sa no nga pasu man ko nga ia le kamalo nga skamalo me uri le fa ia nga permission ke nga live o le ko fa ia mai nga fa ko le nga block ia ngolo ko nga fa ka me vonga le fai me ka ma lo ke va ku ma komne se my I receive it all me sa ma fo receive what do you receive and what did you ask dan me nga manga o nga o mo ya au kala ka ma fa mai o ele I ku se le ka se o ele I
lau breakthrough le ama le lau bank account next week or next year, this year it's gonna be a year of this and that. Bank account ia vai kunga ka I receive makua ufiu e whawsenga po le ale le a ingo mea ia i le gospel a Iesu ma le mea la manga o Iesu i langa lokua wa le ngara kara ufiu whawsenga po le ale a inga o le kali whaingo ufiu le ima se a inga le ai mas fiso o kai is what I mean le ai mas fiso o kai ia pena o whakso nga pela ia o le mea le anga it sounds like o le anga kama o a inga pa ele ai ele o le mea nga la Talanoa ia kuspa ia le mea la karango kuspa ia ele se polo misi va pena lo se o pasta se ma ya ni a fide ka kanu fo ni ka o fa to tua pa kasi ni ka puso le e mo i pe ya o i le nga i kala nga i manatu ma me o ko inga fa makalanga ia ma de ku de me ko nga ka kongunga de fa pe e sa o im ka ma ia ko la ki e fe me o ka ko ko ia ka lua ia ma yo le fu o ka ki lo ko ima ko fu ska u so so ngi ko ile vai ia ko na ka pop songa ke de fi ninguém fez o apelo o meio essa caiu verso com e kuranga le papisonga funga le de vai mo ko fu yo le fu na lo fu le winga va o le ala fianga yo le carecia le tua e me le mal fa o tanga e me le papisonga i de vai o la tonu no winga e a fia e ono a fia le carecia ale tua ma le mata o pu fa o tanga me mua pasta o papikisonga ai ele vai the water baptism ia isi kemi i tala tuspa ia me papikisonga mole whaamanga lo ino anga sala ia e ila mau tuspa ia fo linga mai o papikisonga lea e whaamanga lo anga sala ale e papikisonga le maanga lo anga sala pero you gotta see this le kala kuspa ia ko ia awanga e se me fte na o faisi umi fo i o pe kolu ava so casa malale le Efeso le lua fa po valuma le iva for it is by grace we've been saved through faith kusala o le lo fatu noa e fa ola inai e ala fatu tua e le suia nga me a saule ma recoles fuluongo fe po suluongo apasta fe me kala ma ko suong fe suong fe mai o le fa tua ma paptisoina e fa ola ina ia ha o le fa tua e fa asala ina le fa vale kusa ele sound o kala le fe mai o le fa tua ma paptisoina e fa ola ina le mai la ia le va ngalonga lu mai o le fa tua e whaasala ina lea. O kere lopo le ale mea whankanga e ngā le whai upule e ala inga. Ale maramala mai kaka. A vanga mua mai. O le e whaatua ma papatiso ina. E whaola ina lea. A sa vanga longa lua. O e le whaatua. E le whaola inga lea. Longo inga. O le mea ngai ala inga le whaola inga. O le whaatua. It's a lack of faith. Lai le o lai. It's not a lack of baptism. Pa whenga o loa, vanga mua mai, o le e whaatua ma papatiso ina. E whaola ina ia, o le whaatua, e whaasala ina ia. Ang whapela i eise sa o le papakisonga i le whaola ina, se mangue whai mai, o le whaola ina, ma le papatiso ina. Pe whapea mai fu, o le papatiso ina. E whaasala ina lea. A le se mea pe ngā, e sa vanga mua e lua o le whaatua ma le papatiso ina. Mea ngā sos kersiano lava. Once e whaola inga ai, o le mea mua ka mawhai, o le papkiso inga le vai. Ai se lenga lai whaatonu ma kuspa i e whai. It's a part of the Great Commission. Nea mai i o atu whainu umara maso. Wa o mea umo whai aku ai, papkiso sua whakamale alamara pa i. So it's a part of that commission. Okay, siangola, once you're born again, once you're saved, you need to be baptized. O le si whai upu Fesili nga se i le mea lea pasta o le
ngaluenga e lua fai upu e tolu valu. Ngai fai tau whaapea. Ke le ropera le saun le whaasa moa saun whaapalangi so ki lia whai mai fai upu kolu valu. Ona whai atu leo peteri a te ilato i nā sala mo ia. Whaunglai mai. Ma ia taitasi ma papatisoina o tō uma i le suafo Yesu Kerisu. Mo le whaamangalo ina o sala. Eva aila ia ile mea whai mai whala ia leo o kangaka mai. Longo inga ale eil papkisonga. E leise whaamangalo ina o sala. Me mo mua pasta ia ilo ka koi i nga ole whaatu, nga ole alofa tu noe whaole ngā i ala le whaatu tua. Nga ole alofa ngal malifu e Kerisu e whaamangalo i ngā i anga sala. Ele anga sala, ele maangalo se anga sala se papkisonga. O le si mea, e se vel papkisonga lea, e se papkisonga i le anganga. Le kalangoa i a paulo i a momo Korinito. I la i le sauna ka whamai, mo le whaamangalo ina o anga sala, whamai, a ia taitasi ma papatisoina o tō uma i le suafa Yesu Keriso, mo le whaamangalo ina o anga sala. Ke le ropura ke leo lava kake mele, le kokoe pasta, o le winga o le kala le, o le upula iai i le nganga kuspa ia, o le eis sa feis. Kusa, mai, a whapalangi au into baptism. A whasamola iai, I mean, into forgiveness. Pea whapalangi, into forgiveness. Literally, i kusa nganga kuspa ia, a le ngangala iai, for the forgiveness of sin. So, o ngala ke e fōringa mai, taitasi o tōng baptisoina, for the forgiveness of sin. Fōringa mai, o le condition le papakiso, o le whamangalo inga ang sala, o le papakiso. Fōringa mai, ale esi papakiso ngale vai ele whamangalo inga ang sala. But that's contradict with Ephesians 2:8 and 9. Longo inga la fōringa mai, e fōri mele se i. Ale mele se i, ele whape papakiso kako, ina ia whamangalo ina tātou ang sala. E papatiso ina i tātou, ina ua whaamangalo ina tātou ang sala. In other words, baptiso ina i tātou ina ua whaola ina o tātou o langa. It's not the other way around. Again, it's a result. It's not a condition. The result is, the thing is, e ka ui le ngangana o le resulting, mal koso. So koso is not applicable here. It's not the reason to. It's the reason why. The reason why we are baptized, because we are forgiven. It's not baptized to be forgiven. O mea ngā le kupu i. O le sound o kala, ma upu la whao ngā. Pa peong whaku, a yengi mea fōringa whike ngai. Ele mea ngai se ngā. So il tāpula vai il papkiso ngā le vai. It's more like pei lava o le whatonunga a Yesu il whamanatunga. Yo tō whaiala nei mea whailoa kuai, lo maliu se au koe whio mai. Pe whala le mea lea, it's o le moli mau. It's an outward witness, outward expression. O le change lau kupu kong, o suinga lau kong, o le olanga. Ia mara kea lea o isi mau mea, e ongo talanoa il baptisonga. Ongo o Fesili lenga ku mai from last week. Ia lo talanoa this week, so Io le aftianga le karesia funane I mal fautanga. Yes. Ke wei si fa pesa o papkiso inga ia alo langi pe papkiso e fa ola inga. There's no teaching like that. Yes. Ava pe o fa ola inga, va pe fa mangalo inga o sala. You need to be baptized. You have to be baptized. Ola uska inga lea il fatonunga ale tu. Ai fa pekisa o papkiso e mangalo ia mangalo o sala. O le madiu Yesu le mangalo. Le kakwang sala. Ia wale valang madiu Yesu ka mangalo sala. Adi la ko sa papakiso I on Yes. So me va ai fungale. Wa manga ia ma el fai o le olanga Cristiano alawa loa what you believe. Ia ma nisine yo o nga topito. Sometimes okay Fesili va pe ia I wonder how many Christians that knows that. O le mea nga sini kai wengi mea. So se mea o le iloa. Understanding. Ia iloa le le ifo ngale. O nga sa oila i o katkungunga. Sa o uma me ia la fai. Ai ale se iloa. Fai au kau, fai pungsa. O kua ar fasolo a kore mea.
Ia o ko nga me nga ri o le lavo le do ia nga so nga an wa ia la me nga pasapela o Talanoa le Uso ma me o le o fai kako live na kako Talanoa le Uso o le sa wea le mea le those things will be there forever ia not that forever like eternity ar kuspa ia but e iai o kakfio kia au iai online me vola nga e fa ko ka pe elo ia ta o se ato to always a room I build kako loko pa pe ki ke skemi na reflector me nga though we try to be perfect with our knowledge iai ale me ele pai but for now tato loama so ni mai le nga this is what we believe is true me le tata tun kam fa o tu sama fashion mai le nga o le tua ia me la nga ka ving fa ke wale le fai live la lu skasu me ia le lu episode ko lu mar fa no fa mai nge ia ale fu ale me nga so ko lu le sui me lu kala so things like that ia on mata life it includes the result of that or confuse ka ia pe me la fa mai ia James a wangi ko kilengi so ko fa wa e fasi mafa ko fam singo so me nga so se e faile mele feta aware fo wa la dio male o langa ke usiano alfa ko kuwa ya pa tsonga yo talanga Talanoa ia e se si mea pasta ko e fifa popo in fatu tua male songa le nei fiafi le masala ai si me o le foi vai aso tai mai male anga le mai o le anga o le tua ia ala fangia le tua ia uso foi ile ali Cristiano sta se la fena mo le nei o nanga ia pela ona no fai lo atu apas ele o atu ai el ka pau ia sa o le si ala se so ima o ia o le tua atu anga ia na te o maile o le kaungu unga le me o sa o le lo apas ia o le humble o le lotu o le famo lalo o le sa o lo kaungu unga nga o lo ko ma o lalo ke longo fiemo ke siango e famo lunga o le ala sere lo sere fai de maso ia o nga o sto tala nga a ftela sunga mo le faso le nei fia ia le ia malo la ka kon foi nga i uso punto fa finge sa vidi mai foi le se i dole me e fai le a fa fi dole me o fai le lotu me penga io lai dunga o marka ko page a watu la fa pena ia o musalo ia o titoliton ia o le la fanga ka email ni fia ia mo le akule fa kai do sunga pasta ia fa manuia le tua ile tai na duenga o lo fa fenga i malo sunga fa fenga ile vai ina fo i male fa mal mai no la fionga o la le tua ia i dunga penga fa langia me se fo i tatu pa anga o lo fa no lo bai ia fa manuia le tua na duenga mo pe launga o wale tau singa la fa mo le tua ia po le singa ngalo le tua tu sai man bene Talanoa ni fiaf ia ma o te taritonu ia o le afa uma i tatu por kalamele nei fiaf ia tu fa manato tu fo ia tatu me masani lo like subscribe no comments fa ngofia ka kusoka inga le ngofia ku ia me fa ngofia ka kusoka inga fo mo vers fo ai taritonu le ma fa la fai se tato malo longa le fiafi fa manuia le tua i lo loto soifua